عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله تعالى عنهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. حديث ترجمة چې عبدالله بن عمرو بن العاص و چې ابي هريره و چې عائشه رضی الله تعالی عنهم چې شان چې روایتیں گوشتگش کی گوشتگ رسول الله صلی الله علیه وسلم تباہی و بربادی ہماہنی واسطہ چې آس عذابا کی وتی پادانی پنزکان شر نشودن. حديث تشريح ترسینت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہما دزماز گرو کا کہ دزماز گرگے تو کا شر حیال نہ کنت اوتی دز نمازا کب پیو چنڈی کنت. و نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم داتا کہ دز نماز شر بگرت او کلیں باس کو بنداں بچارت کے خشک مبند. او پاد پنز کے ذکر ہمیں واسطہ کتا کہ بعض مردمانی سستی سوابا آہانی پادانی پنزے کو شیلان چک خشک بند و آہانی دز نماز پورا نبی کڑا ای سستی سوابا آہاں عذاب رسید.